Omurukiko rw'abanyamakuru rubiro mu kishenje c'encikahirwa reri bakuru virwaro nabagira ngo kwinguzibwa kucebera endwara harurengo rw'ensi yoona n'orutambo rw'entunguka hamwe n'obuhereza burungi ahirwa reri. Twatunga omugisha gw'omutano mbu twayoreka ensi yoona oku Mbarara Regional Referral Hospital yatandika orugendo orw'okukuratira emigenzo ey'okukora ebihikire ebiri ahamutindo ogw'ensi yoona. Eyito ni laboratory y'irwarro kuija okacebeza ebintu okabimanya bakakwereza emibazi okakira. Yesi nitubaasa kukora research konka tutireva ya UVRI ninga CPHR ninga ezindi ezimukumanya ahabw'okuba yitu eine tests specific nituzikoreramu kandi nk'irwarro rito okumukumangura specialized so ekyo nikyongyera buhereza nana akuhumuriza abantu ngo ebintu ebitukyebire nibyebyo. Eikyeberero nihija kuba nahaceberwamu eshagama, ekikorro, amaizi g'orukizi, kansa ya nyenenda, akakonko, akakoko ka siriimu hamwe n'ezindi ndwara. And specifically looking at competency and quality. Now, when you say quality, I believe you want to understand what quality is. Kandi n'omuntu wowe nooja kucebeza nohurra you raise your head high nomanya ebintu ebirarugemu n'ebintu by'omugasho. Robert Wagvorukure ebyokucebera ah'irwariro nagira ngu nibetenga kuuma omutindo omu maceberero g'irwariro hamwe n'okuha burungi. And ours is to ensure that we put right or fix or correct some of those challenges that they face. Kukwatanisa kwanyu nk'abanyayuganda niyetenga okukwatanisa kwa administration kw'abakuru b'eirwariro, niyetenga okukwatanisa kw'abakozi, niyetenga okukwatanisa kw'abarwire. Habwakuba kwenda kutuma mbu mpereza ekikorora lero ompereze enkari oreme kumpereza kye nakushaba noza kuba wantekansi. Eikyeberero niryo ryabe ry'okubanza kutongozibwa omu kyanga kya Ankore kandi omubaro gw'abantu abatwire nibatungira obuhereza ah'irwariro niguteekateekwa kweyongyera. Ahabwa TV West nde era akiza.